Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O nairetan kaka. Naimbag na orasyo papagayam. Shout out kada Jenaline Mangas, Rodolfo Quiapo, ken kablaawan ni Rachel de Guzman, da Junshel, Ariana, Maria, ken Jose Alejandrino. Ken kablaawan na kay amin anaaya tamang tartarabay iti drama tayo nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kastamat dagiti mabuybuya iti playlist mi nga Ilocano Tips and Vlogs. Ket ita adtoy ti pakasaritaan ana pauluan. Kay papanan dagiti siding. Dito'y programa tayo. Una daytan kaka. Nakarubwat ka mat, lito anak. Mapangkad sakit di agarum Saan na na? Papanam nga rudngay. Inak man ipakita dagiti siding ka. Ipa-check up mau. Kaslakas ta na. Apay aya, agsaksakit. Saan? Inak ipakita ti kay papanan dagiti siding ka. Anya? Unay daytan kaka? At da kanon nalaing nga mangkita iti kay papanan dagiti siding. May sa abakot dita kabangi nga barangay. Awagan da iti manang biday. Kano kanta dayta? Biday iti palayaw na. Tinagan na ahusto kat video kay. Na, agkakanat kamut anak. Video okay kung kunamat. Gusto mat ibagbagak na nang. Sungsong batak lang nagiti saludsudyaw. Dinamag yung tinagan di bakit amang ibagbaga iti kay papanan dagiti siding. Manang biday kunak. Ngam ti husto anagan na kat video okay. Pinanaganan da iti video okay? Wag, nasim ka nung amin idini nanang na iti video okay. Ay singer nga rod ati inana. Ngam sikon iti damag. Namin takil ka numot asilang. Unay daytan kaka? Naku na lang ka ni. Mataktaka kon. Sapay pilpilaan da ka na. Tatalagaan na laing day di abakot. Agure ka mampay, bakit kunam? Katwain, 80 taon na. Nana kunam nga rod no lola. Manang nga rod, di kaya't naapangawag ken ko ana. Tatirik na nakanukot kaslag taon pa ila iti 35. Ay unay daytan kaka. Mamatpati na litaw iti kalokohan. Mas daawak Dayta siding kat agtubulak tamot iti kayat na pagtubuan. Awan ti kay papanan na. Malaksidaan o daytay siding kansiros akunada. Daytay kasla brown na square wano triangle. Kansiros kano dayjay. Dayjay ti ipapacheck up. Mabali na makapakanser, mabali mo ta saan. Awa mo ti kasjay siding nilitaw. Patsindan to matlagiti salawasaw. Ibagbagadan to pa yan mara ket manangibalaw tada siding ti sirok ken igit ti matana. Wan gagpaysaw. Manangibalo kunada. Ngam di mo matayon ti asawa na. Ay unay daytan. Mangirurumen kamot. Bakit? Lakay, nakauy-uyong ni perpekto nga asawa ni Mara. Kanayon na akabilon ni Mara. Ibagbagada ama nang ibalo, gapo iti siding iti sirok ti matana, kena dapay siding iti igid ti matana, ngamday mo mamatay ti asawa na anauyaong. Na bakit? Apay kaya't mau amatay ni perpektaw. Ay, awan timbagak akasta. Naglawag ti kayat mo asawan bakit? Naglawag kayat mo amatay nila kay perpektaw ta nauyong kanimara. Ita, ibagam nga awan limbagbagam. Unay daytan kaka. Anyat kunada ngay kadagiti siding mo litaw. Awan ni manang biday. Napan nag-home service. Home service nga. Napan nang kulot. Wanaw napan nagmanicure. Napan nagkita iti sidsiding
Anya? Kaya't ko lang kami namamuan tigasat ko, may papan kan ayat na nang. Kan timasangwanak, wano masakbayak. Kat may bagana ka na, babang ti siding. Anya? Ado nga bin talaga, ti agpatulong ka ni Manang Biday. Mangibagay ti kay papanan na iti siding. Kan kay papanan ti pasit na nagtuban da. Ay ado mo nga rod ti balla Ado ti mauyong no kasta. Mamati da tapudno ka na. Sa kayat kumatapadasan, tapno amok tiliklikak. Amom lito anak. Mabalin aday tak na irana. Awan ti scientific kuno medical basis na dita. No may rada nabalo tada siding na itisirok ti matana. Ibagada aday jay tigapuna. Ay na anak ko aya. No may papanitiliklikam ako nam naglaka. Aramidom lang dagiti banag nga amom anasayaat. Katliklikam dagiti banag nga amom adakas. Day talaan. Oresan mo nga ipakita dagiti asid-siding. Diyos aya day ta. Tapno may bagana tigasat mo. Ayunay daytan. Awan mo't dakas na, no, ipakitak laang na lang. Ay na anak. No ti pampanunutem ket siding nagtubo iti paset nga bagbagam matay ka no agtubo di tawon no ijay. Ay talaga mo tamatay tayo amen nga orewan ti siding tayo. Malaksed no kanseros dayta nagtubo a siding kuna manen. Ayunay daytan kaka. No may papanmot iti nasayat a masakbayan, kag salukag ka Saan ka agbisyo? Tapno nakaradkad ka. Kanapigsa ka agtrabaho. Ha? Handa pa'y mainayon ka. Nurawat ka iti babae. Saka iti maalam. Nunarawat ka iti may parit na agas. Sakit mo't ti maalam. Nunarawat ka iti sigarilyo. Sakit mo't lata ti maalam. Basta mabisyo ka, sakit ti maalam. Awan bibiyag ti siling ka na kita. Ngam no nasaya at ti lifestyle mao. Nasaya mo ti karankan mao. Kas kumay ti managnatang, nagagad, nadalaw sa kabibiyag, kan naragsak, kan amin na nakinaimbag. Naimbag mo ti ganabam no kasta. Ay unay daytan kaka. Ay nabakay. Uray anyat ibagbagam kan ilitaw. Saan na apatpat yan? At least ako na ibagak. Ada pagpampanunutan na. No, ada panunot na. Panagkunak kitawan. Ngamen, ibagbagamon ti hustaw. Ngam di namot patpat yan. Kawatan na di na araramatan ti utak na. Unay ka ngamin daytan. Patsindan tumat ngamen no na era na anapasamak. Mas daawa ka. Kita man ni Karda. Awan mo't apulos ti siding nangam nagkanser ka natay. Ngamen, pasig at taba ti kayat na kanan. Alonosan na pa'y kidia. Sa naisumpay itinakap-apgad launay. San anaisum ngo uminom iti danom, panay soft drinks. Anya may tinapasamak. Kanser tinaornong na, ngam awam masiding na apulos. Daita ti sana maamiris ni Litaw. Ngamen, awan nunot na kas na kunakaon. Daytan kaka. Ay, agpila kayo. Sana kasta nga agin mo na. Kas kayo ubeng nga awan manak nakum na. Ay, nagagkunat ang bagam sika. Di na manawawagan iti apo bakit Manang kunam. Manang kunayo kanyak. Yak kayat ti lola. Bakit kas kadanana. Dwala ang ti pagpilian nga wapangawag kanyak. Manang, wano madam, nalawag. Madam. Maminsam pa'y ngagbidot kayo tapalsi. Takdagito ulo. Okay. Umasidagan dito jay imo na si Mangpat. Tari bisari ko, dagiti siding na. Naman pa'y damagag, Lola. Madam. Damagam naman ubayad. Ay, saan ang nagsingsingir? Ngam, donasyon, tito Diyo.
Sana bumabangom siya nga gasot. Donasyon pa'y kataytaan. Nakid nga naman tayo. Sana bumabangam sa kasaw. Una natan kaka. Tap, no amuyaw. Narigat yung panunot. May papan ka nagiti sideng kaniti nagtubuan na. No, i-fixed price ko at talaga ka. Sanga ribo at isingar kuma. Ang napanunot ko. Anay imbag no donasyon basta sana bumaba iti sanga gasuta pesos. Ada pa yung magatang iti sanga gasuta pesos ita. Ang kaskas day. Donasyon lang tikidawag. Makabandog kung makauma kayo. Una natan kaka. Agda magakaroon maram. Ang masala ang tisaludsudan, titunggal may sakada kayo. Sana matatibayat ti kayat ko amamuan madam. Na kayo matidisnodo anong ipaga. Anya nga minayat ti damagam. Kita nyo ka na ipetisiding. Oray ti paset na nakasalsal. Sa dino, tinakay silsilan data sideng. Dito'y ko madam, dito'y. Ito tudom ditasip ang mau. Juan madam. Kita nyo ka na yung oray ti salsal ngayon na. Ay natural Tapnamok ti bagbagam. Ang musika orasan ko nakitaan. Tama nga numatali mo daw Nagburo-budor ka, kamamak. Una netan kaka. Ayan nandatay, umuna chik apa kaon. Apay nagbuntog kayo matan. Itay pa yan nakatugawak dito yung likuran nyo, madam. Ha? Ay dito ka ngamin sangok Unay daytan kaka. Ita, ayan dagiti siding mo. Ada may sa dito ayan ti kiliklik. Ada may sa dito yung boxate. Kan ada dua dito ikaw. Dita, patong mo. Saan, madam? Dito yung babana. Dito laang babati patong. Dito yung pa'y babana. Dita mismo pagrugitam. Hindi ingat nga ito na basite. Ay, ammo kunti kaya ta sa wunday ta. Ngorasan ko nakitaan. Tama nga no sa malit ti makita. Anya nga, ti kayo ta sa wunday ta, madam. Pumabrekan to. Ngamen, tinugawam tigasa mo. Diyak mo tugawan, madam. Ay, imposible Di ta nga ron tayan na, di tugtugawam. Saan Tano agtugawak kat pa-side view mo. Apay, di kagtugaw iti limpyo ngay. At nga ron seeding ko dita. Siding lang mo. San mo talagtag? Dayta asiding. Di mangiruruman ka, aging ka matay ka, mermeraut ka. Ora letan kaka. Amak. Nayan na pa ito na dumasiding mo. Anda dito'y abagak. Dasos, nagpupunipunan kay ti kinamalas. Time imatam ti dakal kun nadagsan, akita ti panagbiag. Manay? Kawan, iso nga ti depresyon na dumtengkan ka, nga iso ti mangustel kang ka. Ora letan kaka. Angam, di kag danag. Di ame na parikot kat ada solusyon na. Mang tuda manlangan kun kay tiklo, apag pampanunutam, tapno agpatulong kalata kanyak. May papanitan niya, madam. No, adagagayam mo nga dan iti siding iti kilikilay, abaga, ditoy, yak balik siya na ditoy. Ibaon mo da kanyak, tapno may bagak ka nakwada. Siding nagtuboy sa baga, bakbaklayo na tirigat, aging ga mausal. No iti kilikili mo tinagtubuan na, ipitin na tinay bagagasat. No dita mo tinagtubuan na, dita baba, tugtugawan na mo tigasat. No iti mata, sangitan na mo tigasat. Tida ka sa kay papanantisideng. No ito ulo tinagtubuan na ako, matay ka. Kanya, ay ura daytan kaka. Ngam, ala ka di solusyon na ito asiding, madam? Apa di ka makawawat? Kinunamot. Amin na parikot kat ada solusyon na. Naglawang mat. Kaslawang panuno mo. Bastos na iti abakit. Nagganas adapigon. Gay! Nanggagyo ka ditin tanamitim ko, madam. Saan? Andaya titan tanamitim mo. Sapay ko mata nabaligi. Kunak, madam. Marimidjuan nyo kumatidakas akay papanandang ito asiding. Dalakala dayta. Atang laang kan orasyon.
Anya ngay tiyatang ko, madam. Ay, siyak ti mangyatang kun mangurasyon sana sika. Isaganam laang ti nalasag apas ti baka, may sa kilaw, red wine. May sa kilo grapes kan may sa kilo mansanas. Nakadumot tan. Ay, kumano ka no di mo kaya't ngaramidon timbagak, ta sayang ti oras ko king ka. Sige, aramidok lola. Stay, madam. Unaletang kaka. Kalukwan day ta ko na lang aruden. Apay nga itigayim ko ni Berta di tadaya. Ada siding na itikilikili. Kenjay matugtugawan na. Kat abroad mo nagitandak na kas kada profesional. Isumat gayam, timbaga ni manang biday nanang. Di madamag kuman. Anya tilaga day ta bakit. Agora ta, pinicture ka. Limod a pinicture ko kay. Oh. Retaw. Kita ikman. Na. Kaslamo mangkukulam. Ay na nakang rag ti buok na. Akaslasan ngagdigdigos ti mano ataw-tawan. Bagtit samot day ta-atao. Nagamin. Pati amin ngayon baganakan ka. Kunamot. Akasla binabagtit. O anya makunam lakay. Ay, saan mapatpatsin na kita, lito anak? Do, diskumpiyado ka, kanagiti siding mo. Doktor, ti papanam. Amuda ti ibagbaga ken araramiden da. Donasken ngay palaboratorim na ita. Di isaw ti aramidam. Saan ka tamay sa abak katakas lakabaw ti pagsamsam makidam? Husto ni tatang mo. Doktor at ti papanam tagarantisado. Tayo nadal na kita. Kanda duma pa'y asaksakit. Unay daytan. Aga simay tamay sa kilo a karnit baka. Jay pa'y kalasagan. Kas kada kinil-kilo a protas kan red wine. Kalukwan daytan. Yatang na ijibuksit na nagita at isut ustaw. Unay daytan. Ni, nagadumot ti abas tuyo, Lola. Nagbak nang kayon. Ay, tagtaganay. Kanapa yan nagsubli ka pala ditaw? San ay pinanawan na kung ngagmaymay siya? Dayta ngamin aramidin nyo tijak magustuhan, Lola. Bakit kayon? Nga mandurugas kayo. Luklukun nyo ti tattao. Ilawlawan nyo ida. Uray bakit kayo, ibalod da kayo. Numapanaknakan da, ti kinaswitik yo. Ti panang lukluko yo, ti padayo a tao. Ha? Anya madagita ngay bagbagam lukaw. Agbalbaliw kayon, Lola. Tap nagsubli ak iti denayo. Ay! Sana nagtatakot iti tao akong trabida. Napatag kayo, Lola. Ngam daytar aramiden nyo kat saan amay parbeng. Iso amasyan kayo kumay ti bagiyo. Amang ano dayta ti pangdangran kada kayo ti padayo a tao. Numaduktalan da saan gayam apod no dagiti imbaga ken aramiden nyo. Kandat pa kasigsikura maya. Ulitek, Lola. No mapanek na kanda adakas detar aramidin nyo apanagululbod iti tao, kun panangilawlawan kadakwada, uray bakit kayo tutupanda kayo Uno saan? Pakaibaludan nyo dayta. Ay simaya ata na mamabsugak, kinado ti kwarta kiti na ito nga rarabidak, kontra anak eden. Pumanukan, no di mo kaya tadungpa-dungparan ka. Hanaw! Unay daytan kaka. Anyat ko na ti doktor ngay kadagiti siding mau. Awan kano ti madi akay papanan na. Normal kano nga agtubo ti siding. Ngam adda dagiti siding a kanseros. Dagiti dumadakkel a siding. Isaw ti paobserbaran ni doktor. No dumakkel, sabalin day jay. Hanggang awan mo ti kasta siding kaw. Normal lang kano mo ti siding kaw. Kemas daawak saan adagiti limpyo at tao ti patsyem ngamen. Dagiti dadaol ti ulo na ti patpatsyem. Amok itan nanang. Loko na di bakit? Imbag tadyak pa'y ginatang dagiti ipagpagatang na. Hangem dagiti daduma akakadwam anapan kenkwa na ti nakakaase. Tapatsyem dalaunay. Ginatgatang dan dagiti pagatang na. Mabsug ita adadya bakit? Ay, bakutan na lukaw. Unay daytan. Nadamag yawn litaw. Bakit? Tiyan niya lakay. Natiliwa ni bakit biday.
Gusto tapno mailintag mo ti madinga aramidan na. Sigod gaya main nga damang palpaliiw kan kuana. Anya ngay ita, adaw ti nabiktima na kat may sakan kadakwada. Ay, kat ikaro na makamag ti otoridad kan kwa na. Iso nga awan ti mangloko, no awan ti paloko. Iso si kaanak, di ka palukloko, tapno maawan mutten dagita amang lukloko. O, naidaytan kaka. Pudno ti kuna dagiti tadakkel mo lito. Saan tayo apaloko? Tapno awan lukwan dagita aman luloko. Ken saan tayo abasta mamati kadagiti kakasta, wano kadagiti peke at tao ken araramid. Agannad tayo akanayon gagayem. Ditan papagayam, tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Kay papanan, dagiti siding. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.